Die meningsopname is gedoen kort nadat die Olimpiese bergfietsryer Barry Stander in KwaZulu-Natal doodgeraai is. Stander was bekend daarvoor dat hy altyd veiligheid vooropgestel het. Sedert sy dood het fietsryers die regering gevra vir fietsrybane. Baie deelnemers aan die opname meen hulle sal per fiets werk en skool toe ry as daar fietsrybane is. Fietsryers sê dit is verpligtend om valhelms te dra, veral in fietswedrenne. Hulle meen dit is kinders wat skool toe ry en die persone wat dit gebruik as vervoermiddels wat nie valhelms dra nie. Since Barry Stander's unfortunate death, one of the things now is to try and enforce this gap between cars and cyclists, the 1.5 meter gap. I'd rather bypass paying money on the shorts and pay for the money on the helmet. You only got one head, and I would recommend to look after it. Wel, dit kos jou 'n bietjie geld om een te koop en dit spaar jou baie pyn as jy op jou kop val. Dus ek beskou dit soos 'n veiligheidsgordel in 'n motor. In my short time cycling, I've seen a lot of people falling off bridges and going over the handlebars, and I know most of those aren't an issue, but the one time that it is, you're going to wish you had worn a helmet, you know? Volgens die Automobielassosiasie het 252 fietsryers in 2010 op die land se paaie gesterf en nog 800 is beseer. Wat wel duidelik was uit vandag se gesprekke met fietsryers, was dat nie net motoriste fietsryers se veiligheid moet verseker nie, maar dat fietsryers ook die nodige veiligheidsmaatreëls moet tref. Gerard Pretorius, E-nuus, Johannesburg.